Nibyo ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza, mbahaye ikaze kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio rero aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri iyi saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Ariko mbere gato rwose yuko mu by'ukuri dukomeza turaza no kureba ibitekerezo muba mwagiye mutanga, mu by'ukuri mwagiye mubidusaba kenshi cyangwa se mugenda bitubwira kenshi, ariko ngira ngo murabizi ko rimwe na rimwe tugenda tubinyuzamo amaso. Ariko nkubwire ko tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane kuri ubu Setesburg. Abanyekongo baba mu mahanga hano rwose ku mugabane w'Uburayi basabye ko uyu mugabane mu by'ukuri wava mu ruvuga ngo ibihugu bigize uyu mugabane cyangwa se ubumwe umuryango umwe bw'Uburayi wava mu magambo ugashyira mu bikorwa. Nibiki bashyira mu bikorwa cyangwa se ngo ugakora ibikorwa bifatika. Turaza kureba kandi amagambo cyangwa se ibyavuzwe na Colonel Nanga byiswe amatakirangoyi. Nibiki uyu mugabo yavuze, turaza kureba ibyo ari byo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu yicaye mu ntebe isumba abandi muri Afurika yose. Ngira ngo abarundi aho muri hose mushatse kabisa mwashyira imitima muri comment, kuko idarapo ry'u Burundi hano ryazamuwe. Ati babishaka cyangwa batabishaka, Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe kuyobora uyu mwanya kabisa, kandi abenshi barimo baravuga bati igihe cyari iki kandi yarabikuye cyangwa se yabimeritaga. Turaza kuba tubigarukaho. Si ibyo byonyine gusa, tugufitiye nderekeza Kisangani nyuma y'uko 23 gerageje kugaba ibitero muri iki gice. Byifashe bite nyuma y'intambara? Ngo ubuzima burakomeza nyuma rero y'ibitero bya 23 Kisangani. Ubu uyu munsi kuri tariki ya 16, dufata urugero wenda ku munsi w'ejo ku itariki ya 15, byari byifashe bite? Ubuzima buhagaze bute? FARDC irimo irakora iki? Inzego z'ubuyobozi zihugiye mu ki? Ibyo turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka hano ku yandi makuru akomeye cyane. Ingendo zongeye gusubikwa. Mu by'ukuri bivuga ko hari ingendo zari zasubitswe, ariko FARDC na Wazalendo bakoranye cyane ku cyerekezo Kivanga, Kalonge, Burambika, Hombo. Ahangaha ni muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira situation ihari ndetse n'ibyahabereye ku mbaraga zikomeye cyane z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi binagenda bisatira uduce turimo Kavumu na Katana. Ube hafi wa muntu we uze kubasha gutega amatwi mu by'ukuri wumve ibyo ari byo cyangwa se wumve uko bihagaze, dore ko gucikwa mu by'ukuri n'amakuru, murabizi ko ikintu cya mbere ni amakuru. Gucikwa n'amakuru rero ni ukunyagwa zigahera. Hanyuma rero nta gutinda, mu by'ukuri ibitekerezo mwagiye mutanga cyangwa se amakuru twagiye tubagezaho, ibyo mwagiye mu by'ukuri mutanga nk'inyunganizi cyangwa se ibitekerezo. Arutubwira ati kuba abafaransa bageze Kisangani, ngira ngo murabizi ko abafaransa basirikare b'abafaransa bagaragaye Kisangani. Ati ni byiza, ariko nanone byagiye bigaragara ko mu by'ukuri ibikorwa byabo biri gutinda. Bibutsa ko abafaransa nabo bagaragara hehe? Ku mugabane w'Uburayi. Mu by'ukuri bagenda uwitwa Musengamfra yatubwiye ati ndabakurikiye cyane. Ati turabakurikiye cyane kabisa. Atanga n'igitekerezo cye, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Aro bita Saleh Mirembe, aro bita Jean Claude Ntabane, abo bose nyine bagiye batanga ibitekerezo byabo, ndetse n'abandi mutwereka ko mudukurikiranye mushyiramo imitima muri comment n'ibindi bigiye bitandukanye kabisa. Nizera ko mwabyumvishe ko ibitekerezo byanyu tuba twabisomye, kuko tugenda dushyiraho like ndetse n'imitima. Uwa mbere rero nawe muri comment mu by'ukuri utanga igitekerezo cyawe, ubundi tuze kubasha kukigeza ku bandi. Hanyuma rero reka twinjire mu makuru nta gutinda. Tuyahere hehe? Reka tuyahere kuri inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana. Abanyekongo bamaze kurambirwa, sabo mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze y'igihugu barimo kubigaragaza. Hashize hafi umwaka imitwe y'inyeshyamba ya AFC-23 bivuga ko ifashwa n'u Rwanda yigaruriye imijyi ya Goma, umujyi wa Goma ndetse Bukavu n'utundi duce tugiye dutandukanye. Goma ibarizwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu yo ibarizwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Muri iki gihe ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'uburyo bwa politike n'ubutabazi gikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kuganirwaho ku rwego rwo hejuru mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi, abita Strasbourg mu Bufaransa ku itariki 10 Gashyantare 2026.
ikibazo rero cyongeye kuganirwaho aho ruzingiye rero ku butumire bw'umudepite w'i Burayi Harde Vetmas, intumwa z'abanyekongo baba mu bihugu birimo Benelux mu Bubiligi, Ubuholandi ndetse Luxembourg, ziyobowe na Dr André Mundine, perezida mu by'ukuri cyitwa Front ONU, zagiranye ibiganiro n'abadepite batandukanye b'Ababiligi barimo uwitwa Walter Beke, harimo uwo wita Elio Di Rupo ndetse n'ubita Marc Botenga. Intego yabo yari gusaba ko ikibazo cya Kongo gihabwa uburemere bukwiye ndetse no gushishikariza Uburayi kuva ku byemezo byo ku mpapuro, Uburayi bukajya ku bikorwa bifatika mu by'ukuri ubu kandi byihuse. Kongera umuvuduko niyo nkingi y'ubutumwa bwabo nk'uko byatangajwe n'iri tsinda rishinzwe itumanaho rya Front UNA ku itariki 14 Gashyantare 2026. Ubu butumwa ngo bwari bushingiye ku nsanganyamatsiko igira iti kubera ko urugomo rukomeje kwiyongera, abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi, ibikorwa by'ubutabazi bikabangamirwa ndetse n'ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu rikiyongera, cyane cyane irishingiye ku gitsina. Umuryango ubumwe bw'Uburayi ntukwiye gukomeza kugarukira ku magambo gusa. Bashyize imbere ibyihutirwa 4 byatowe rero, ati kurinda abaturage mu buryo bugaragara kandi bufatika. Icyo ni icyambere, gutuma ibikorwa by'ubutabazi bigerwaho nta nkomyi, uvuga ngo gufungura inzira n'amakorodoro cyangwa se koroshya ubwikorezi yaba ubwo mu kirere ndetse n'ubwo ku butaka. Ikindi cya gatatu, guharanira ubutabera ndetse no kurwanya umuco wo kudahana. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, gukurikirana ndetse no kugenzura neza uruhererekane rw'icuruzwa ry'umutungo kamere kugira ngo hacibwe inzira mu by'ukuri zifasha iterambere ry'intambara binyuze mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Ibiganiro rero mu nteko rusange byagaragaje uburemere bw'ikibazo. Mu kiganiro cyabereye mu nteko rusange ku ihohoterwa rikomeje mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadepite barimo Vetmas, Hard ndetse n'uwo bita Elio Di Rupo ndetse na Marc Botenga bagaragaje ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi kandi ko kurinda abasivile by'umwihariko abagore n'abana bigomba gushyirwa imbere mu byemezo bya politike. Umudepite Harold Vetmas yibukije ko hashize umwaka inteko y'Uburayi ifashe icyemezo cyo guhagarika isahurwa ry'umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kurwanya umuco wo kudahana, ariko ashinja komisiyo y'Uburayi gukomeza gutera inkunga u Rwanda kandi ngo hari raporo zitandukanye zirimo n'iya Loni icyitwa Mapping Report zimaze imyaka 16 zititaweho uko bikwiye. Yagize ati abantu bamwe n'igihugu kimwe ari cy'u Rwanda bamaze imyaka irenga 30 bakora ibikorwa bitagira uwo bibazwa. Yavuze ko bidakwiye ko Uburayi bukomeza ubufatanye bwa gisirikare n'u Rwanda kandi imibare yerekana ko abantu barenga miliyoni 11 bamaze gupfa, abagore benshi bahohoterwa ku gitsina, abana bakagirwaho ingaruka ndetse n'abarenga miliyoni 9 bakaba barahungiye cyangwa barimuwe n'intambara. Yashimangiye ko igihe kigeze ngo hafatwe ingamba zifatika aho gukomeza amagambo gusa. Ubufasha bw'ubutabazi ngo ntabwo buhagije hatabayeho umuti wa politike ngo ikibazo gikemuke. Komiseri w'Uburayi ushinzwe kwitegura ndetse no gucunga ibibazo by'amage n'ubutabazi wita Haja Laibib wari witabiriye ibi biganiro, we yatangaje ko ateganya kugirira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi, aho yavuze ko nubwo Uburayi bwageneye aka karere inkunga y'ubutabazi ingana na miliyoni 250 z'amayero idahagije hatabonetse umuti wa politike n'ububanyi n'amahanga, ndetse yanasabye ko hafungurwa inzira zifasha ibikorwa by'ubutabazi kugera ku baturage nta nkomyi. Mbere y'ibi biganiro byo muri Parliament y'Uburayi, iki kibazo cyari cyaganiriweho no mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga
y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi yabereye i Buruseli kwa 29 Mutarama iyobowe na Kaja Kallas. Baganiriye ku buryo bwo guhangana n'iyongera ry'urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibutsa ko muri Gashyantare 2025 inteko y'Uburayi yari yasabye ko hahagarikwa amasezerano hagati y'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'u Rwanda ajyanye n'uruhererekane rw'icuruzwa ry'umutungo kamere, ndetse hakigwa ku bihano bishobora gufatirwa abafitanye isano n'ibikorwa by'urugomo bashinjwa gufatanya ndetse no gushyigikira M23 mu by'ukuri nk'uko byaje kugaragara ahangaha. Ibihugu birimo Ubuholandi cyangwa se Netherland, ahangaha Benelux, Luxembourg, no kuvuga ngo n'Ububirigi, ni ibihugu bine byo mu Burayi rero byifatanyije bisaba ko mu by'ukuri umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi wahagarika ibyo kuvuga gusa ugatangira gushyira mu bikorwa ibyatuma iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarara, birimo n'ibihano ngo byari byarafate u Rwanda cyangwa se byanditswe ku Rwanda. Hanyuma rero tukiva ku muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi, reka tujye no ku muryango umwe bw'ibihugu bya Afurika. Ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gikwiye kongera gukolonizwa, guterwa cyangwa guhatirwa kugengwa n'ubutegetsi bw'amahanga mu kinyejana cya 2021. Uwo ninde? Nta wundi ni Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kwima kuyobora uyu muryango. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasimbuye ku mugaragaro mugenzi wa Angola João Manuel Conclave Lourenço ku buyobozi bw'icyubahiro cy'umuryango umwe bwa Afurika. Ibi byabaye kimwe mu bihe by'ingenzi byaranze itangizwa ry'inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye kuwa gatanu tariki 14 Gashyantare 2026 Addis Ababa muri Ethiopia. Mu gihe cy'amezi 12 kuva muri Gashyantare 2026 kugeza muri Gashyantare 2027, Evariste Ndayishimiye azahagararira umuryango umwe bwa Afurika, anashyira imbere gahunda za politiki, diplomasi n'ubukungu hakurikijwe icyerekezo 2063 cya Afurika. Mu byo yagaragaje nk'ibyo azibandaho, yashimangiye cyane ko amahoro agomba kugaruka ku mugabane wose wa Afurika. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihe kigeze ngo Afurika isabe ko hubahirizwa amategeko mpuzamahanga n'ubusugire bw'ibihugu, ndetse yagaragaje ko mu kinyejana cya 21 bikwiye guhagarikwa burundu ibikorwa byose by'ubushotoranyi n'intambara hagati y'ibihugu bya Afurika. Aragira ati ntawashobora kugera ku mahoro n'umutekano birambye ku mugabane wacu mu gihe hari ibihugu bya Afurika bikomeje guterwa ndetse no kugabwaho ibitero bitewe n'inyungu za politiki n'ubukungu by'ibihugu bikomeye ku isi. Turifuza ko ijwi rya Afurika ryumvikana risaba iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu byacu, ubwigenge bwabyo ndetse n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwihitiramo icyerekezo cyabo. Nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gikwiye kongera gukolonizwa, guterwa cyangwa guhatirwa kugengwa n'ubutegetsi bw'amahanga mu kinyejana cya 21. Indangagaciro zagaragajwe mu masezerano y'umuryango w'abibumbye zigomba kuba arizo ziyobora ibikorwa byose. Perezida w'u Burundi yavuze kandi ko Afurika itazashobora kugera ku iterambere rirambye mu gihe mu bice bimwe na bimwe byayo hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu. Yagaragaje ko buri ntambara idindiza ubukungu kandi igahungabanya ejo hazaza h'urubyiruko rwa Afurika. Agira ati ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Sahel, muri Somalia, muri Sudan ndetse no muri Repubulika ya Centrafrica biratwibutsa buri munsi ko amahoro ari ingenzi. Izi ntambara zigira ingaruka ku mugabane wose. Buri ntambara idindiza ubukungu bwacu kandi igahungabanya ejo hazaza abasore n'inkumi za Afurika. Niyo mpamvu nsaba buri wese gushyigikira ingamba z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zo gukumira amakimbirane ndetse no kuvuga ijwi rimwe hagamijwe guhosha intambara. Kugera ku mahoro arambye bisaba ubufatanye n'ubwitange bw'ibihugu bya Afurika, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'inzego zo mu karere. Iyi nama n'ijambo rye byo kwakira inshingano bishyizwe mu bikorwa mu gihe umugabane wa Afurika uri mu bibazo bikomeye by'umutekano, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aho hakomeje umwuka mubi hagati ya Kinshasa na Kigali, nubwo hari ibiganiro bya diplomasi byatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida w'u Burundi yatangiye kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe umubano w'u Burundi n'u Rwanda utifashe neza.
nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Uvira. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho gukara, ndetse ikibazo kigera no mu rwego rw'umuryango w'abibumbye. Uruhande rushinjanya Urundi bwatangaje ko ibitero by'uyu mutwe byageze no ku butaka bwabwo, bushinja u Rwanda kuwushyigikira ndetse no gushaka gukwirakwiza intambara mu karere. Ni ku nshuro ya mbere Uburundi bufashe ubuyobozi bw'icyubahiro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuva hashyirwaho umuryango umwe bwa Afurika mu 1963 waje kuvamo mu by'ukuri umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uburundi kandi bwigeze kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, kuri ubu buyoboye COMESA kandi ni umwe mu bagize ibiro by'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGR. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye rero yatangiye manda yo kuyobora umuryango umwe bwa Afurika mu gihe cy'umwaka umwe. Mu ijambo rye akaba yashimangiye ko mu nta gihugu cyo muri Afurika gikwiye kongera gukolonizwa, guterwa cyangwa se gutegekwa n'amahanga mu kinyejana cya 21 Kamembe. Yasabye ko hubahirizwa amategeko mpuzamahanga, ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika. Yagaragaje ko amahoro ariyo shingiro ry'iterambere, ashimangira ko intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Sahel, muri Somalia, Sudan, Central Africa zidindiza ubukungu kandi zigahungabanya ejo hazaza h'urubyiruko. Yasabye ibihugu bya Afurika kuvuga ijwi rimwe no gushyigikira ingamba zo gukumira gukemura amakimbirane. Atangiye izi nshingano mu gihe hari umwuka mubi mu karere k'ibiyaga bigari igihugu cye kinaherereyemo, cyane cyane hagati y'u Rwanda, Uburundi ku kibazo cya M23. Dukomeje rero n'amakuru yacu ngenda nkubwira mu by'ukuri ibiba biramutse bivugwa, dore ko mu by'ukuri ngira ngo murimo murabyumva cyangwa se mubona aho igihe kigeze. Reka turebe mu by'ukuri n'aha ngaha tunyarukiraho bita Chivanga Burambika muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe, naho turebe uko byifashe kuva mu by'ukuri cyumweru. Bivuga ko M23 yari hagaritse ingendo mu cyerekezo ingendo zo muri iki cyerekezo Chivanga, Karonge, Burambika ukageraho bita Hombo. Ibi rero byarakaje cyane Wazalendo, ndetse ibi byihagarikwa ry'izi ngendo byakozwe hano Karehe ndetse ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma 23 yari ifite amakuru ngo ko Kavumu, Katana ndetse n'utundi duce dutandukanye dusatira umujyi wa Bukavu twaba turimo gutegurwa kugabwaho ibitero, ngo ndetse ibi byagombaga gukwirakwira no gusakara mu bindi bice birimo izi nyeshyamba. Ndetse bivuga ko izi nyeshyamba zahise zifata icyemezo cyo gufunga icyerekezo Chivanga, Karonge, Burambika, Hombo. Iri subukurwa rero cyangwa se amakuru agezweho agaragaza noneho ko ibi bice byongeye gufungurwa, ariko ntabwo byakozwe n'utwa 23 ahubwo M23 mu by'ukuri byawe ngombwa ko ihatirizwa. Iri subukurwa ryakiriwe neza rero n'abaturage baho nyuma y'amezi menshi. Uyu muhanda warafunzwe bitewe n'imirwano yahuzaga inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano yari ahagaritse burundu urujya n'uruza kuri uwo muhanda. Kugeza ubu abatwara abagenzi n'imizigo kuri moto, taxi moto, nibo batangiye kongera gutwara ibicuruzwa biva i Bukavu bijyaho bita Ihombo. Ibi byatumye ubucuruzi butangira kuzahuka gahoro gahoro muri ako gace. Ariko nubwo ingendo zasobokuwe, hari ibibazo by'akarengane n'imisoro idasobanutse bikomeje kugaragara, nk'uko bamwe mu bakoresha uwo muhanda bitangaza. Ngo inyeshyamba za AFC23 zashyize bariyeri ahitwa Chivanga, aho zisaba amafaranga ibihumbi 50 by'amafaranga y'amakongomani, amafesa kuri buri moto kugira ngo yemererwe gukomeza urugendo. Ku rundi ruhande Abazalendo nabo bashyizeho ngo bariyeri ku muryango wa parike y'igihugu ya Kauzi Biyaga, aho basaba ibihumbi 30 by'amafaranga y'amakongomani kuri buri motari. Ubwo urumva urugendo ritaruba amafaranga y'amanyekongo 80 muri iki cyerekezo gusa. Abakoresha uwo muhanda bafite impungenge ko ayo mafaranga acibwa ashobora gutuma ibiciro by'ingendo hagati ya Bukavu na Burambika bizamuka cyane, bikanagira ingaruka ku biciro by'ibicuruzwa by'ingenzi bikenerwa n'abaturage umunsi ku wundi. Abamotari basaba abafite izi bariyeri kuzivanaho, abavuga ko ibi bibazo bishobora kubangamira cyane izahuka ry'ubukungu muri ako karere.
nubwo ari ingendo zasubukuwe harimo n'imbogamizi za bariyeri abaturage basaba ko zakurwamo. Twibutsa ko umuhanda Miti Burambika Hombo wari umaze amezi menshi ufunze, ibintu byagize ingaruka zikomeye ku mibereho n'ubukungu by'abaturage bahatuye nyine ibyo bice bya Miti ndetse na Burambika. Urumva ko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ariko byibuze niba umuhanda wafunguwe nubwo ibicuruzwa bishobora guhenda, ariko urumva ko hari intambwe yabashije kuba mu by'ukuri yaterwa. Hagati aho ngaho ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyaruguru hagaragaye mu by'ukuri abashyigikiye ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Abangaba bari mu bikirero, bari mu bisa n'imyigaragambyo, ariko nanone ntabwo ari imyigaragambyo ahubwo ni urugendo rwo kwishimira imyaka ishyaka ryabo UDPS rimaze rishinzwe, nta yindi ni imyaka 44. Ahangaha rero niho bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse n'ababarizwa muri iri shyaka bageze icyo batanga cyangwa se icyo bavuga imbere ya mikoro z'ibitangazamakuru, habayemo gushima, kunenga ndetse no kugira ibyo basaba. Harimo na Kivu y'Amajyaruguru ishyaka UDPS Tshisekedi mu by'ukuri abereye n'umunyamuryango ryujuje imyaka 44 rimaze rishinzwe. Uwo bita Serge Farin yatangaje ko iri shyaka rifite intego yo gukomeza kuguma ku butegetsi kugeza ngo igihe Yezu azagarukira. Serge Farin ni umuyobozi wungirije w'ibiro bya guverineri uriho ku rwego rwa gisirikare n'intara Kivu y'Amajyaruguru, nta wundi ni Somo Kakure. Nk'umwe mu bayobozi ba UDPS ashimangira ko kugarura ububasha n'ubutegetsi bwuzuye bwa leta ariyo ntego nyamukuru y'abayobozi haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'intara. Mu magambo ye agaragaza ko abayobozi ba UDPS bashyize imbere gahunda yo kongera gusigasira ndetse no gushimangira ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu. Ubwo ngira ngo murimo murabyumva rero mu by'ukuri ibyo bagaragaza ko ari byo bishyizwe imbere cyangwa se biri ku murongo wa mbere bigomba kuba byakorwa. Nabo muri UDPS rero aho bishimiraga yubiri y'imyaka 44 cyangwa se igihe bamaze. Ngira ngo rero tuvuye kuri ibyo ngibyo mbere ko twerekeza Kisangani, reka tubanze twumve gato ibyo uwo bita Crony Nangaye Buro yaje gutangaza. Uyu nguyu rero yashyize hanze icyo nakwita urutonde rw'ibintu bigera kuri 5. Yavugaga ati yahereye kuri iki cya mbere, ati nyuma y'ubusabe bwagiye busubirwamo bwo guhagarika imirwano, umutwe wa M23 wongera gushimangira ko wiyemeje gushyira mu bikorwa bidatinze kandi nta buryarya gahunda yumvikanweho mu biganiro bya Doha. Uru rwego ruvuga ko ngo ibi bikorwa mu rwego rwo kugaragaza inshingano za politike no kwerekana ubushake nyakuri bwo kugera ku gisubizo cyumvikanweho kirambye kandi kiganiro na bose ku bibazo by'intambara. Icya kabiri yavuze ngo icyakora M23 ngo irashinja ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ivuga ko butemeye kandi burangwa na ruswa, ngo gukoresha amayeri yo gucamo ibice inzira y'ubuhuza hashyirwaho ibiganiro n'inzego zitandukanye zibangikanye kandi zitari mu murongo umwe w'ibiganiro byumvikanyweho. Ibi nk'uko abivuga Kronanga ngo bituma imbaraga z'abahuza zitagira icyerekezo kimwe, bigatesha agaciro ibyo impande zemeye ndetse bikanadindiza kugera ku gisubizo cya politike gifatika kandi kirambye. Cya gatatu ati nanone M23 ivuga ko nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko bwemeye guhagarika imirwano, ku ruhande rwabwo ngo bukomeje ibikorwa by'intambara bigaragara ku rwego rw'ibibera ku rugamba, ngo aho avuga ko ngo ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane, gukoresha abarwanyi b'abacancuro ndetse n'ibisasu biraswa mu buryo budatoranyije bigahitana abasivili batagira kivurira, ngo bigaragaza ko bwahisemo gukomeza intambara binyuranyije n'ibyo bwatangaje ku mugaragaro. Ikindi cya kane ngo ku ruhande rwa M23 kwemera kwa Kisangani ihame ryo guhagarika imirwano ngo ni amayeri yo kwiyerurutsa ndetse no kuyobya uburari agamije gushuka abanyekongo n'amahanga kwikuraho inshingano ndetse no guhisha ko bakomeje politike ishingiye ku gisirikare. Mu gusoza M23 igaragaza impungenge ku myitwarire ya perezida w'u Burundi ngo ari nawe ugiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho ivuga ko iyo myitwarire ituma hakomeza ibikorwa byibasira by'umwihariko umurongo w'abanyamurenge, ndetse ngo ihamagarira umuryango mpuzamahanga n'inzego za Afurika gufata inshingano zabyo bagakurikirana hafi uko ibintu bimeze kugira ngo birinde ko umwuka mubi wakongera gukaza umurego no guteza imbere
no guteza ibibazo bikomeye by'amoko ndetse n'ubutabazi mu karere. Ibyo ni ibyavuzwe rero n'uwo bita Colonel Nanga. Tugenda tugana ku musozo, nababwiye ko tuza no kureba rero uko byifashe Kisangani. Kuwa gatandatu tariki 14 Gashyantare mu mujyi wa Kisangani, umurwa mukuru ya Chopo, hafunguwe ku mugaragaro ikigo nderabuzima gishya kandi kigezweho cyane. Iyi ni imwe mu ntambwe y'ibikorwa bigenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikozwe nyuma y'uko M23 igerageje kugaba ibitero muri aka gace. Nk'uko byatangajwe n'uwagishyizeho Francine Tomoya, iki gikorwa cyatewe n'icyifuzo cyo gutanga serivisi z'ubuvuzi bufite ireme ku byiciro byose by'abanyekongo, cyane cyane abatuye Chopo n'uturere two mu majyaruguru y'igihugu Grand Nord. Ibi bitero ngo bifite ubushobozi bwo ibi bitaro bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi 80 icyarimwe, ngo bikaba ari igikorwa remezo kije kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibitaro bigezweho mu ntara ya Chopo ndetse no mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byitezweho kandi ko bizagabanya cyane cyane umubare w'abarwayi boherezwaga mu yindi mijyi cyangwa mu mahanga gushaka ubuvuzi bwihariye kandi bwihutirwa. Umuyobozi w'ibitaro Dr Landry Shulungu yasobanuye ko bafite ibikoresho bigezweho birimo icyuma cya endoscope gifasha gusuzuma indwara z'imbere mu mubiri, serivisi ya dialyse ifasha abarwaye impyiko, icyuma cya scanner gifasha mu gusuzuma indwara neza, n'ishami rya icyo bita ngo ni neurochirurgie rivura indwara zisaba kubaga ubwonko n'imitsi yo mu bwonko. Aho yavuze ko iki kigo kizaba kandi ahantu ho kwigishiriza ndetse no guhurira abiga n'abakora mu rwego rw'ubuzima bitewe n'ibikoresho bigezweho gifite. Intego ni uguteza imbere ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ndetse no kuwongera ubumenyi abakiri mu myigire n'abakora mu rwego rw'ubuzima. Ku ruhande rwe, Vice Guverineri Didier Lomoyo yasabye abaganga n'abakozi b'ibi bitaro kurangwa n'ubunyamwuga n'umutima w'inshingano. Agira ati mwubahe indahiro ya Hippocrates, amafaranga ntasimbura na rimwe umutimanama n'umwuga. Ati rero icyo mugomba gushyira imbere nyine ni ubunyamwuga. Ibyo rero ni ibyavuzwe aho ngaho ni Kisangani. Reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana. Turasubira amasaha ari imbere, turaba turana n'ibindi biba bigezweho. Hasta la vista.